Ena ebet me abanso say ene me jam Menim e wo school there mu na sa na da bi am be home e beduru baabi no be home na baabi am be home no e bia na nye school there e bia na nye classroom ene me gina e bia na ye asori there. I want you back. Na Barbara shemisem na me di sofo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Oh, praise him. Amen. Praise him. Amen. Praise him. Amen. Semuko shiame, mejai adechire na me di sofo a. Eno so mama no nyam ngoma. Isima kan chire mo dada se bread and it time changes. Somewhat nkra. Okay, I was for I want you back, bre, and I saw on a ne at a jenny pusofize. And I am common I be dino, a mood too. Now I was for in us why ready, ewa ha. Now and ne ye bedo suko, ewa dear friend love or do. Edu Thursday dia na Menim so no. Ye dido. I have one say a free Monday. Ekusi Wednesday, your uncle Phobia hormone send me a message. But a drew Thursday, pepper, no, my house here sending me messages. And now I want you back. Oh, we are waiting. Oh, hey, when you money, why? When you money, mamma for who said, Mopedo. Now, when you say, Anna, when you say, you was there, Menim near corner. Okay, I was here for a nurse, you know. Abusiafo bi ahye project bi ase na me fe menya bre na me no mo ahye da betrase abonkomo bara ne omo e wo ha mahu nipa miensa oba baako mema mienu na mapamfo na transe dada na akosia transe na na otum se akosia won samka Guess na oh yanya ba nko ade na chese yaba me bo I was say ye can the old aha say the card o okay anasua hunu segment no me pesa me ni owura bi di nkomo ma di kan ka kire o say mahunu ade bi na me kai say na me ma me baako na oye sofo ba o share sa project bi ase na mahu se menuanum bi nso ahya ase na eye me fe me ba se edi nkomo kakra ba ma me mo akwa ba ya ja eti sen ba joye okay the floor saying your friend Richard appear kubi until this Richard yeah okay I don't watch that ana I'm a teacher by profession what are the profession also okay uni anu ma kanso masa be transe waba at least I will say me ma man for so tell nka say waba ohima menyu wa ipamu wate aha say da waje o che no kura yem fe okay bema onso akwa aba yeah ja ati say erade adom na ba cho onso from say Felix Frimpong okay Rich say me onso medical mo akwa aba dada ba chan man hu ade bi a mo hya ase amoye me dwen hu se adan hu na abɔ mo pa na obi bisa se e de enkra mami hu ade a mo hya ase amoye okay na me da wase me chia o ne opamfo ne otifo nyina okay bibia ye me de pa o se wo hu ade bi ya hya ase a che me hya ase 6 years ago ni wow na mo 21 years na me hya ase right now Menim age to just said be ya do for be hu now youth you strive for greatness okay me hya ase na mo 21 years said me can right now mo 27 okay
I don't really come from a poor background, neither I come from a rich background. In between. I said, wow, when you hear me, free sikamun so but we are dantemo. We are dantemo. So idea no woman used to say that be a seminia be a meet my boy. But what I believe in say we don't really to get billions of dollars before we can help people. The little that we have, if we are able to share with other people, I think say in conformance to be to me either. So during my internship at Osino Presby, me a teacher in Mekono, Kibi Presbyterian College of Education. Okay. Kibi, which is president of Ghana's hometown. Okay. And to me call and Crano mo said you must see one student be not me you be a semi cosi naminamwa. No be nam hono a sha tare cry e kama semi na bia me hu fin cry something within me tells me say in pakoni feel okay me ndi na chinko hebe bi ote. So sometimes ade no as like a pressure me wo me kwa hwe ni pakro no baby ote na ma hwe ni fi na masasa me china ma sa back. So you keep on so na me mfa ma adwen masa that so one day na metwa ana bibi ekasa chair me say minko school that day me imagine say minko school enti me call school no na akrabi or your friend of James Darkon. Okay. James Darkon na Menim that so your orphan enti na we try there na the teachers for so back to school o ye teaching practice or mo ba be hwe at the koda way so omo ban so omo say akrabi pay attention and yes you better marks so ye tewana akraba could be me observing na count number of times no the TSC table no so I was like then I have into me bufu one time be me say me born na me madam be God richly bless her madam Mina Sino Presby Primary School right now me no ka say okay no ka chem say Richie hwe no wanye ne hwe na emum no me can sim be actually upon class and I'm so okay mate so from there no ana I started kan akra no ho asem ti to makoma so ye pon that school na me ko hwe akra no fee and I'm question if you not baby or tin ne guide na bi on ne te na ka chere me say akra no ne maame Ephraim ne papa nso Ephraim so from there no I decided to take it upon myself though na me receive salary of 200 Ghana cedi at that time no but me try me the two books in them stars no Osino as me am making Osino Presby Primary they know what I have done for the boy and still I'm doing it for the boy. God bless you. So it started kakra na me two books na me say ti me ma Mr. Wabako your friend mama or Accra right now on in the crew Nyankopon inshira mo pi Mr. Brempon ne monkey to a friend or mo yentafo omumienum tare na bi wa na me pon school Saturday na me ta kwa Accra on say Osino ben Accra na me kodi holidays o mu fie nyame ato mu nsem so omo mansion omo team don won kra ne tare na omo use no efe bi on so omo nhye ne omo tare ne mpabo na makoje na ma be che ama school fo ni nyina nti uko Facebook am me page oni nyina go right now me no ka say so I keep on doing that na me ye parties momo so na me person me try say me ma we leave no classroom no I very spontaneous say be ya omo bet my bus school on time so me call any them me party consecutive times mom me ye flyer ye banner bubo school mo ni nyina on Facebook when you go to my page and see keep you on ana me back to me school no ana me back to Kumasi me back to Kumasi no na me share the way na ade na ekona e beden my so Osino hono na obi ye logo we say edema me call no na me ka say challenge me person me start BBC na menya aboafo because me were friends on more US on bit my boy me so what I did was me call no also on your logo ni mama no or try say your logo no say chale we dey e be do say na say chale me ni one city crowd me home right now into Mr. Aye mama into ni nipa bebre di lie on hwe o munyina awie mama ne trana dwum ana o your logo ni mama wanye me ka I want you back be na me say logo yo ade mama me the two status na me share no nkrofo bebre e hwe no mu you money the next day na me to na BBC mtini say we Kumasi boy Kumasi fo nso de mu chini mu nim niema mu nim ade afenti ade ntina ne onko ye t-shirt ene on fa ntimi ko ye t-shirt ba ko pe na me de tum kakraka na me say available in all colors maintain that so other studies coming from my colleague teachers no so the outcome no ana outcome e buy me 30 cedi at that time no outcome e buy no ana me din nyina koye donation ma Kibi Dev School Kibi and then the first major project I'm starting in Eastern region so from there nearby children's home the rest was history so this is how Serichi Foundation came about so we started doing all this project continuously until me share madam for back we friend Kingsley on Facebook
you didn't come 7 years and a partnership. Okay. Or send them in near my now I thought say maybe or your man uncle or my yes I but I get to find out or any girl crown you know because now they know your mom and not now I cry on to you could be yes I didn't I'm not telling one so or Bagana 3 consecutive time you share iPhone or the Bremen I mean entire and then no saying just a man friend is saying here baby or the bedroom say only being so catching soon but only be can 50 city 100 city or send them so you keep on and I'm a down for back could be so I'm in a classroom your friend man or circle for or America in right now on also boy or Bremen laptops or Bremen iPhone or Bremen never project we are not sponsor so if demand and share my being so your friend S2 okay S2 on to kuma S2 property nyankopon insha ne pa da bia ni wa mekoni fie kra wa ma miska kra na 1000 Ghana cedi na me de bi ye t-shirt ne dem staffs no okay ana me sa be share my bi so e friend Zoro King me boni dia na ma sorry Zoro King o UK papa in finance even project here me be ye no Saturday papa ni sika o de ma me no me nan ni no homa obi ama me say sika ni bi da it is say no Saturday project bena opese o ye tell me time on it with feed the streets na bi na say okay so the major headline of that's is Zoro King or UK bridge mama me no ka say okay or then the sponsor on S2 and I'm colleague friends now more US news be in Ghana for me or members me team no branches ni bi across I mean Ghana ne ade there's over no aduane ye be no aduane na o de pia bontin to mo a o de ma o mo no ye hwan no ebubuafo abodamfo I mean obi oni bibi on nam street ni so bia commodern obia no ye man aduane our target is 500 people 500 people ye mpesa church water so ye pesi feel the ye numu fi na eye de no almost num the same thing because it's just a lifetime once in a while but you be continue but once in a while on no bottle water and then drinks said about mpesa church water because I want them to feel like the way that we feel onim after no many time no we share will show you so program your friend na Menim but said what can attach me because me I think I'm just 2011 me or foundation my story foundation Menim I deal with said is it here yeah be before no Ghana for no obi ya de pass ya edin so be nyamoa o sponsor crowd break ebe senka project a wo ye ne de ma woro mo ho ne idea e de nka sponsors in there ka TV nyina nke we yi ama but he say ya edin but sankrophobia enya odokwan so so mpese o moboa e ma mfofore wo nyamsom no eniu me nokra ye baako owie abeka say Tofi gensi nyame so me nyame anka me nipa but said ye ya bi before ye sum nyame no me ntiase because e bia ti say aso dan ho na obi timu pesika akosua adwuma na me nda kwasiada asore se enya sika edi bia kogu bank na nipa ne tim na we ayi nyamsom go to other churches ba ayi on account mu sika egu obi ti aso dan mu pe sika akosua adwuma na sa nipa we obi kofaro no one na etwempna de obedi enti na obegina aka chense jai na Yesu ba ono to woni Yesu a oba eti this project fact was starting on me show bo say my form de bia me so meye e de aboa wo no meye na me ma opportunity for number to dwa e bia na say wo kan obi wo nsuo obi bi opese wo de ma I think there was Saturday coming good I'm praying say be cry come ba be di wachi me da say me de ti bacha fa mam t-shirt akwa we ne so just asum na makama mtumbo asikura nkoya ye people mag no t-shirt bro one wa pamfo no ebi wa se ozo wa pamfo ni wie no mo nyina beba bia e be hia ye starting point a cultural center okay e ho na e ko nti ebi wa se o go kai ni ma e betime yi bi nso abram says for now the two na medasi nyamsom no eno ne saade we ti I'm praying say Saturday me ba be di wachi na at least e china bontin so na yakoma enua no maduane edi bama yeah because me time no crash I'm say make kakra e dey account tafuni bibi ye woni pa bebre na abontin specially
yen daytime now the kind of challenges are all facing no on to me can as am chere wonti want to me hu obo ho na mo shatade pa eso na komode no so we are doing this for those they need especially on Sunday Saturday or Sunday? Sorry, Saturday. Okay. Omo asebi omo ntumi nante omo adwenenye ye e de aboa safo no. But still no esanso hia mo ha. Enti se wote yen kana fo se opese oboa foundation na ye emma se Richie se Richie foundation kwa na ye. Eno kwa de say. Se openya shira pa se de aka na eyesa nyuma we enti yesanso atre ya hyemu ye de nama ne beto na omaboa se de be ya dwumadie no yenso ya bemumbu ni ye bekoso ama bibibia aye kama nyame ya dom Saturday engage se o de opese obeboa ya na se obedi achi obeba it's like evangelism. You have been invited. Say you can come and join us. Let's go and share the food and the drinks and everything to those they need it. Me da se nyankopon hira owa de wan kasa ho na ba jo me wa asemba ko eni tiawa number no mfa number no ntu zero number na ye mobile money numbers na ye 0544 80 74 11 ana Vodafone cash na okay sesi should be now 0544 we are seeing pa kro twere kro wati matwere 0544 80 74 11 okay eti na me hwe say yemfa ne say ebia yemfa ne say plate bia ye be say plate bia 10 Ghana cedi so okay nyame adoma after program no yenso ya yirira kakra ye betimi ato ama obi no ye be bi why na pacho ana one major next month no and also me taught 30 schools. Okay. Villages, typical villages, you provided with educational material. Essence me teacher ninti and krano edamakuma so. Okay. So and also a next project next month. After we me no be share share. Na ya bonkomo. Why? Me dem obi aya de pa bia de me tawachi. We aya de papa. Inti ebe tawachi amwa ya adwuma no. What? Yakopon hira so rich. And also within there. Okay, fellas. Me da masipi. Abusiafo sabre die odobre na adru no ye bedi do na anyum bi me de me besa me bo ye ba na afedi ye be kaja e de agum buffalo so am kwan de okay me da CP bushafo I want you back bre na aso no ye dan ho aba I want you back. Tofiakwa.
you back. I got me to make a commuter. It's me who want me son of one. It's me who want me son of one. Vienna, one call me Sada. I got me to make a commuter. I want you back. Won't be a rap. It's a little top of men won't be a rap. I doubt the me and you me don't. Bobby the G.M. to me van Yoda. Did you need to top of men won't be a rap? It's a little top of men won't be a rap. I doubt the me and I want you back. To me van Yoda. My can't say natural. Tofiakwa can't make me natural. I can't say my mama come my children. As another order me don't. Una baby I'm a bonyo. And you tell me what you are to say what that. I'm a man me break. I tell me you be a to say what. This money matters no country. Well, me ni show for my me mano. And you know did you pizza with it. I drop it now you me and answer. And you drew around point. And you drew around point. Or a papa idina kumem. He said I wanna call away him. And you drew around point. And you drew around point. Or a papa idina kumem. He said I wanna call away him. And you drew around point. And you drew around point. Or a papa idina kumem. He said I wanna call away him. And you drew around point. And you drew around point. Or a papa idina kumem. He said I wanna call away him. Cassette, I'm your own yashi. Mira kuma pabeti na kwawiye. Kosi sobeti masio. I want you back. Okay, we that's the late. Oh, I'm on for Eddie Nyansako. Nimdia de Trojum. It's serious. And young koma ye bedi. Oh, I want you back. No, so said, dear now be timia. Any power your partner no. Onflo Nchenko. Now say set no I ready ewa ha. Akusia transi na meka akusia na che say meka oba oru na gina mu ama awarefo. Ade a wo ye oba awarefo a obitima ye de kipu ukunu husband na owe okokokoko crowd beba. And akusia be my points enye hu. Akusia mi sanwo akwa ba. Me Joseph Papa. Na ho ti say. Nyame adumo. Na won sam ka. Maba. Osi maba. And then no. Okay. What the selfless na ho dada ti e ha adwene. Okay. Omono. Bema. Na ho ti say. Adom na nekuta ni ho. Bibi adana kwan mu. Adana kwan mu na so bendai. Adana kwan mu. Say Ojudi. Enya na eje. Mpacho menka ho. Mera menka ho. Hey, enya na eje o. We say awonfo hia me ha. O se tofi, mo aboa yo. Kan ye dundum ni de high yo, but ye timi nka. Enye. But say die, kwa mu ada ho. We your bar. And can't you be ma say dum light. Dabi. Enye kura. Enye. Na wo ba kura be ka che be ma say dum light. Na wo dwen say. Na wo ba no, ade ye hye wasen na wo no wo ye say wo de ba ntom egu asen no. Wo de be kire. Wo de be kire wan. Ade nso ye mfa esum wi ade. Wo de be kire wan. Ye nye kra, okra na na jokra. Anu kwampo dem say apam dada kra. Dum light. Aya apam dada. No. Na wo akoto adwane se nam na wo no. Ye de kuntunguna kata so a. Wo ba de no hu de akono. No aka say iwe mame. Anya obi o ye bibia me se ne giant is abekọ bonsam jam me na meka chow dum light branya abotre dum light na bonsam jam de branya abotre ana me to tofe men show men talk bobwa e kala de da white nkwa nya stadium light ne kwa me besi me dem masa jaja na de na chire tofe why do baby cry na light na light wo de ye de nkwa e wo say de tofe wo ko stadium light de aba besu de bebe nyankopon de ma ja padeje kwawa sa me na meka kire wo it is stadium light me nya si me dem kura nka mepe sa ai wo de mani say o don't you any say go dum light ya be kwa brand bi dem na wa de mercury bulb abo na
ade asanse mkura wata le kura sene kura wu anya me se obi adwuma ba me se me to makuri bob mo me dem da eno ano oba me dem light abo me se stadium light ne kwa minya kwa nka mepe sa ade na magodum light ade keka akọ awura de nyakopon ja e ma de nyakopon bo wo mo bra ma yo de ya mate me dasi yo me dasi o asembo no po krum ha o I want you back there but December bo agua gagai papa that is saying nyakopon adom as you for ma what is saying omo ho ye okay etina o begina masuja for ma ho for ma nyina o be kire kwan obetimi afa so kipu o guy out on it yes ni o ma o be ya o be dom eni na de be yiro case na yehu hwa buffalo say edru ya wada mesesa o ma duty because what won niam na o ye no ene o honam nse o okay me nua ba ko nso abesra ye onim se won de obakrum ha won se yemfra ja ba ko but moja mu de menim se abusua daga du aba be ma akwa aba ya odona na ho te say pajora de adum na de obepie so no enye bete me nua na se ma kan de me ne ya adwen sa pa deep secret o deep so abefo ano so sunsun mo no oni oba dan se wondum kanea oso di sunsun asama bam wo de obi se obi a wa bin bi obeka kire oni oba dan se wondum kanea and natural sana I was for papa o kase no ebia afei na wotene nka kobra mo ano no anampadu ne ba no na onim se oluma wonwum bi me de mame mo I want you back so ne ba yiri 7 tano okay yintie we mra Okay, we the late Nana Kwame Ampadu na osi obi doba mensu. Why? So what is obi kra kan ho asem a emfi twi wani. Na me do ne de, na me do. Bibie ni ho a obi be kan bebu mabam. Dadu.
secret behind enyum we be a last man kan kire papa na ode na to enyum we no na ya me ko ni nchen wo kire ha ya oh kire ha ai kire ha ya oh bi do ba oh that promise rami sa oh na ngoma bi ana na natural na ho asema kusi sei ho asem de aye tare sa se yewura o te kokko so yeah no ne papa na di ho djuma nti no ya di book no copy abre no okay but on say ho corner de ya na nye better we be fa chief of staff and ceremony ho niema ti eguso pe appointment na ye hia na ye ne no adwendwen ho atena se no wa kire kwan ya faso nti ye no na eguso nti na eno kra account na mame e ba ne no na se ye ni nam nyeja aha okay sana akwakoye ba ni titiru kra ye papa 1 year no okay sisi ya 1 year ba me na me ka kire Tofiakwa na 1 year no ye bedi no kumase mo de me peti ya no ye pese ye tribute concert ni mi peti ya no ye papa ntino yeah ya start ye ho na wona na me ne won kasa ye but ye pon show na me no bedi nkomo ansana mako Tofiakwa okay mate wase yina ye guso okay tina che say enei no say onti ya I think say kumase kra won hye dan kan no ba bia debi aha na FS aha na nampadu ofri mu no ni 1 year no ye be live concert ewo kumase adan de say misi ho ano no go guitar ni niam abesu enye better yes metumbo asukration na nwom obra no mabeto nka no so beboa se ebe ye dia o da be send there masho ni ye de because ye bebo ne nwom dodo okay nti se akose Japan kra na beba beto ne nwom a oto no akose Japan nwom ba ko a no ato na nampadi nwom okay bibisa onye ba kisi na beba oto ne de ba ko a no ato na de mienu Tofiakwa bisa no mi ni bi no me mede se wo ba na nwom na obeto nti de wa request na o pese wo to okay me de obra na munya nto na ban na bo ama na eno ane se wo to oh there be say enyum ya de na to nyum enyum to no ya na me ya na me nche de hu say your voice so say ubetimi afa time ni ready nya no so aha se de ba ya ye hu obi nkonsam free ayi ni so o there obi ti say filaze Tofiakwa nche de ni voice bi asa so say ade but who say auto omono 12 omono mi mo odi efi na kro ya wada wi si show isu what eh de o ye no wi si show isu bi wo beso mu mani ma sekeke agudie bi adu nura mi mo odi ensha kami hu sa wada wo kan nyina no nim sa mi no ka agudie dai na nim se bia wono na be kwa akoto me awono wo ye dani aso kwa ni awo Tofiakwa mate wase oh I just foko okay tibra mate me mo akwaba di ye benya time na 1 year no ya trans ne plan na ya ye ho adwuma yi menim say so obi anye nsini na so amaje simi na so because time I was say kai say obrimpon bi abeyi bi good I said him say over try me kakra ye keka kwa na so do di abewu of course minister be trans na afedie ye be share nkomo no ase na say na me minister eni kan na akwa nsem na okeka no ebe kakra ji say ma posifo ba duru baby e betima me ache na to konsem ni bi o ha o kan ya na no hye Tofiakwa mate wase ye be hase afri minister so na me ka minister IBJ wono ana sujafo meme wo wiase nyina no se wo ye o president na o se obekire kwan ye be fa so a wo ye guy a o se dey to so ati we pa ojitum so esujani sesen me che se ojitum so obi on ware de esujani na ye okay omono Sunday na asma ye kan ze enka hoda mo me da se onu se sujadie krampo no e ofrew nyame fra on timi ni suja eno ano no I'm telling you our bible mom owie ka eno ano no Ati sabre die ene your topic no asem bisa ne say edie na
wobetimi aye timi keep obi a wo your partner na ontimi nya wo honko duru brebi kura na abusua kura tigina se yempene ase dabi mon ha mo ho se me ta no ho ano no se somro no Prince me mo akwa ba bi Olma me da say na say the level bi wo suru bi say obi ba ha say na odi me din ko na o hwe de wa na me say calm na say I want you back. Menim so ani so shipa I said the ni so she na radio adwene ne de radio so bi ma I tell video ni ma na nyame sunsuma esane wo yes eti me sha se de afri so o ma points na bia no duru baby a me mo stop na me call for so okay na me call ba aya na bia wo ba kuminu bia na o de aka ho nti se wo yesu jani ba me na o fefo a aka ho a o mu di suja enne no abujanfo se eduru I want you back me pese ye hwe ne se de tie yira ememma no dodo no a enware ye no wo ma omo no omo ye nhye so ombe ware ti asem na obeka no nye se I say ye be so mpranatwe so katacha na kan o se nyam na betwa mpranatwe mu wo ho fidi tete na ye be wu akokora so na mpranatwe wo ho o se de tese ye hye makro so anyehwe na mpranatwe so kwahye no ma o se nya bible an mpranatwe na epani wa walem sa okay na wana so wale ya 7 pedro asa wan twem pransa na ya wale o ba de bi so ho o ba no so so fufu nyina bi twem pransa no wale awono me de unya asama frame o ba we asama make me nya ana mso unya asama frame na me evidence o nti me nya me mo so fu bi a me nim so ne o ba twem pransa na ya satam no wo wiase se pransa ba wiase ache okay Matiase Minister Olman me ansha se yo Olman me da say na ye chietiefo ne yahwefo nyina na point no abroad hey la obi ati abroad ya that's asoma ba yes they are no akọ research no point no abroad because odo ho asem na ye kana na me first point odo ankasa okay and this is biblical okay in Ephesians chapter 5 verse number 22 was it bema doba na oba nso ebre ne ho ase yes na odo asem ya ye kan bema enye wano fafa na wo de ka kire obi se me do na kire se wo do no okay bema no a pato aya chiri bema we ye abrante sujani okay bema de na ze do kan omo no asem ama no omo no so ti no o nsem ka ka ode enti empo no empana twin no odo hia yes obi say hey u date no oba no so look out for the lava and we biblical okay because odo asem na wo kan nye wano na u biebie se me do no okay na mom u do nipa no wo niye nyinam ti sesen enti se u do obi a wo se u cater for ni needs chirim u do obi a wo se u hwe se eniema ehia no wo de be ma no to ye bema sujani a wo ye bema sujani na so do ababa wa bia sabia buru sabia nya do mpanimfo manimu a pie to kura wo se wo tobi ma no wow bra no e wo se wo to atade ma ababa wa no ne phone se ya to foforo ma no wotimi hia brantie bi girlfriend pa ne phone ani apapai check ku fiase ko want you back wo eche African map wo phone screener they said ya kwan no you say o my wo obi girlfriend phone ani pass ya eche African map a papai hey you have to cater for sadie yes na onuma be me bi si oba bi mu no hwe before oba betimi abu no agise wo do no on say we no biblical oh yeah do wo de do oba no is cater for the needs ne say oba bi a be metimi ye niema opema no
or full respect edemano na de wo kan say obi ye sujani abrante na ne ho kire no a obe that to phone obe kra bi op iPhone obe that se wonni phone sika de a ene tena oba bi dwene ho enne Ghana ya timu pasa de wo ye no se adwuma no de wo ma nya adwuma maka cho se se ye tena e banwa wesuri a we talk realities no ano no ye wo niema bi ho a ababa wa no wo ne maame ne papa nchen no eye ne maame ne papa mu na eye okay na say wo akwakwa gine say wo ne twempra okay until now you don't expect ne maame ne papa say on be kita for sa ne ma no okay eye wo na wo sa wo ye sa de no wow until sa ababa wa no etumi be show them na o download oluma so atiase no ano popo o papa ni mu kan sem we ago me china tu uti obro bro oluma ya bro e was uketa for sa ne ma no na edo a oba be hu se o de dono ebimu ye materialistic things enye se bia luxurious niema bia o de mana na se niema bia ne boarding okay at least o pia bonten kra na bia wo call girlfriend nchen se tofi bi kra mpo na on sabe so a e so utimi etokoma no se wo ye sa wo ye guy a obitima wo ye guy e ba sa oba ne hu se onam nyina no ne ho adwene wo utirim okay and this niema we no omono masa kawasam omono waka no ada na wo so odi omono be sha bi so me kasa in general say enye obia na betimi ato pizza ma oba okay and we a guy we get pizza tobi mano yes na scan show bottom sa wo de yede na nye omo asokwa de bedi who dis scan yede na orman se sika se bema bottom a e your bad 3.1 FM hey say ye mema ya ye ne ma adwumpene sika wo ye bottom orman nye dia o anye wo dia sen anye dia na yo na kwaya adwuma pe na sika de kwabra ni timi soa iron ross na papa wa kete bi skirt kete achinchim ne zaje oh wo bitika mu pa kronova francho no patu anwumre wo diskana koma young girl kete bi and this but we a guy sika show boto man anya wo dia ayo girlfriend dia mama me no ma bregu we say abre wo mama no mo fi o say what ma wo mrengu yo wo mrengu yi amakosi amrantie tie mi awia nyina nim sa asema me kana no kore okay when was the last time a boy beat me or Sunday credit kura ma na mama o send mama no wo Sunday ma obaro kura won sa appreciate enso ni asa da o ma se sa anti mo Sunday aya omun katen wo de hwe se wo mama yankasa mama me 10 cities okay hwempa ye ni nhira bi obekato obrabo so yes but wo girlfriend wo command 10 cities I want you back wo akura wuntimi wow na orumai love na ye ka no o de basia ewo na me ka say point na ye brother say o do ba also woman feel safety and then you provide security DJ Tofiakwa for the woman aye o ba o friend say o girlfriend and I say o wife to be how safe abema oba na ye ne say e wo say wo dan suban papa di e kire say onu be hunu say wo dono say wo mfa ho nkonkoma oba bia na anu mutumi de oh oruma yetimi pa mutumi pa yawo guys ni bi wo ha omo de me say omo ye humanizers eno wo ho okay but you some sincere guys bi wo ha omo ye so real say ono tia on person obefa wachi na omo do so okay and the enokre eno na 10 out of 100 okay but these are a near man obetimi dey keep you oba okay e wo so ma baba wana won na twempra ne hunu say ono na chi ene na nim no oba bia ni ho wow e je wo be ma wasade e be mo na feel so secured say asetena omo no odi agro memo pia ari na sama no obi kana sam so ai say obi so oja sam no e bi na de o ye no na se a chance omo no
Ejimiti dem ma me hu me. Ma hu me so me wu. O se to da bi o kankan bi se. Awosia, akosia wo na wo te ben no. Enti wo di akwaso won te. Wonti mi o. Wonti mi tira se. Ana wadem hu. O se tofin na me tofin bi o wi ase. Oh, omono. Wo se wo de ko. Omono se wonya oba o te wase a. Yes. Sometimes obi wo ho. Ebia nyame anya wadom. Ana oma wo hia wo mo te wase. Okay. Aha. Ba oluma so wonya oba o te wase a. Even yes so bad do am penifo so bad do a. Yeah. Sebe banchi dua kora da okon ho obu no double bar. Yes. What you say? And so we see oba oye won fem pade a wo feeling no so feel na mo twempna na we jada no so jada. I'm a bro or your spec now so you a spec. It's not about money. Yes. Na kan tete kokko ase kurampo no na bi mu nko tete kokko emfa ni do. Na di do kokko ase. Di do kokko ase. Me say that time na sika ni ho. Yes. Enti so wo hia sa baba wa we a you will eno no your friends the little things which matters. Okay. It's not about say who provide luxurious nema de amanipa, but who create attention we am who say me partner upon the numerous ema who see omo kejetia ene adum ho nyina no watimi ato biscuit kura bra me chese me ho adwene woni tirim. Okay. To not necessarily say oh ya de kase bia. Okay. Na omo ba feel so secured ema ba hunu say na nimni na ti obi anka no ho a ehode e ma no wutimi nyomu sika ne bi di. Okay. So oba hu se wonni no nko a na tie de a onim se wonni ne wodachi bi. Okay. Enti se mo ye future plans bi a ode ne hu hyem. Okay. Na sanne adwoa ochena ya na oni bi mo bratwede e wo wodam a ono so be fa ne ho adwene. Okay. Enti no ye besre youth ne se wonni wababa wa bi twempna Mani hunu se oye safe ewo wonsem. Okay. Mani hunu se wo ma wo mpena bi a oye ti bonkoso bi emfa ba ma hwene kwanchi. Per word na we su ye no. So buy secured sa. Okay. Na olumai. Points ne do so na yen time. Okay. Oba bia pebre. Se be ma spend the time. Emano. Fine, obi anim say IBJ you busy. Yeah. But the least time IBJ wono or spend it with the girlfriend. Wow. Or tiwasi enim say ampa wadwuma no a wo ye no ubre swa. Nemom ubre kitua bia wonya no. Wo fa nkotena nkwankwa anuase nkoto dame. Dabi. Wo fa no namfofo nkonkodin sekuro ne niamahunu. Nemom say wo spend it with her. Yeah. Ema ofili say yes abrantie we say odome. Yes. So enye mema nyina na ewo bre pii se bia obetimi anyone mingle nti me obi te se me say I don't like friends. Okay. My girlfriend is my best friend. Yeah. Because awade mu no se nyame de mu wura awade mu kurampo no a nipa no na wona ne ko fa dwene won kwa na nyina. Okay. Ne said the technology any system na ye no akoba say you have to marry your friend. And also we create friendship between only obana only two anamo no. Okay. Said be ya dachi bi no umetimi akabom abobra. Now Olumai, last point. Let's talk about sex. Bema wo ho abrantie. Jai sichire nuane die. Na pe watermelon ne kakumba bi didi. Na ma otadua mu nyetere. Wo de be ye den. Hey Olumai. Wakufo bi ba de ne twempna so wo pese otadua mu. Olumai plan twimu de anya asam kejo. Wo de ye den. Ho ne de no. Sa. On se mpena twimu na fe na mu nyina mu ye green horn am. O mu na dai. Me home o program. Anu ni asem no. Me nkasai. Me aso kra me die bo. Wo de wo. O ja no mo onum bi. Let's talk about sex. Olumai, ye won niema me ensa. E mape. Ede. Niema me ensa. Okay. E mape. 1, e akrokro. Okay. 2, e mape romance. And the last thing is sex. Are you sure? I'm sure. Which are and not good. Thank you very much. Good sex. Which are man on more studio. I say thank you. Thank you very much. I want to go and say thank you very much. Hey, I want to back there. Some people crying more. Mami tio. Oluma enti sanyema we no. Yeah.
dear man jim okay and you want a brand tabi nam ho oni ka presse me I be jamisi here okay but oni makrokro okay wo yo bia wo romantic pa okay na mpam nso so no wo ya de said wo ya de no all my I want you back. Yes, I want you. So, these are some of the things, okay. It keep you about. Oh, will be no son of kwaku opwa. I want you back. And the idea on say Africa, we don't teach sex education. Yeah, we don't talk about sex education. And over here, our real baby egua. Sadia no. Ubusa oba no sibusa bema no. Ubusa bema no osibusa oba no no. Intimi nka ho asem. Enti abrantie. E wo so wo didi the fruit bi mu a e bema natural energy a. So wo na wo partner share. Ubetimi agro no ho ankasa ma no na ni agi wo mpam. E pasa ontimi mfiri wo nsada. Oluma me da se manoto. I was here for a higher Sompa 93.1 FM. Join you on Facebook. YouTube no so Sompa. I want you back. I share mo ni ntimi enhwe bi. Na say dem ha se am send messages no bande ano ya den. Hey, Edino wati Masarakoba. Hey. Message bi send mama minkan. I want you back. Oh, David. Odo de ha. Edo. So bi catch us odo nye da oboa. Aji se wenye odo pa. Eti utie nsamo a Minister IBG aka o ye guy na utie show yi enwumre ya wa kire wo niema e mape ndide be biem na wotwen chase so do be ya adwuma nai we obi afra o girl na onko an na ni dawo so onko an o ya dawo because the ope no o ye ma no aji de o ye bayfo I was here for Minister Kawedi na amama dwena kwa kosi permission very macaps. Semo sisi munya den. Ne nya. Ani su nya sisi mu den ya de ya de. Toda kra utim ni nya japade e wo abusua bi mu. Ha. Na ewiase ade ha adwene pa se wo ye be ma na wo be kompam. Na o gine oba. Na ne buofu. Na chese wagu memme wo wiase mu nyina wagu yanimu ase enti me da bia meka me se ba ma wo be kwa akoye sex na wantumi ama wo homoden no wagu yanimu ase meka no kra cho enti wo se oba no hu ba ma bi o ka se nyina sa na ete da bi wo ye ba ma permission bere ma capsules pe bi na no na moa na watimi abo adwuma fami ka ne de eye ma de a omde siesie wo ho ma ho chese ono atinka se ohine ba himfie no kwa ogitum se ahimfie am koye de na na siesie ho yie timisraw eno de ehia pa oba ojapade kase wo wiase no enye dan nya hwe bomoden se wojapade nyame de ama no be siesie mu yie na sana na ba himfie no kwa na ne age wo wi a wonum na to a wonya permission heba mecha na de awon wo wi a ko Frayen 0555 388 046 0555 388 046 akosi abo aho na me ba onchen sisi a ba menka ayadru so don traders charcoal powder medican abono kokko e de a kire wo se ewiase ade ha adwene se nipadua no yesori a idware na yeyi hu fin efiri ho no nipadua no inside in so poison hangover ne sa niam ni nyina no traders charcoal powder eno na aba sese ya yesusu no bidie na yedi twitwe yesen boritire wo bewie no sin fita problem bia ni ho enka bibia ewo jam bia ewo usimu no ebeku no ti bomodin na pet traders charcoal powder na daka no black ene akokosrade na beboa wo papa beba cho frey 0243 943413 0243 943413 say there maybe kwa akosia ho na I want you back. Akosia papa
ujina homa e ma warefo. I want you back. Asembisa ne say. E die na oyonko ma aware. Ebetimi aya. Obetimi achi ni kuna kafie. Ma ne kunu nkotwe mpana na obi nyine mfiri ne nsem. Obi nyine mfiri ne nsem. Ba mpana ne de obetimi atwe. Dabi mpacho nyima no nkosi ne akosia. Ba cho ne de. O say ye wo mu mienu o. Ye wo be me bo no ma obekọ akotwe mpana. But obesa abafie. Ene ye wo de ono wo nya kwa wo ma biem kra. De na me ncheche. Akosia wo de yenka ne mienu mu. Yenka ne mienu ne mum. Oye be ma ware ni nko ade. Die na me ye oba no. Because on say etoda okokokoko kra. Wo beba. Obeba. Yes. Ti die na onua no ma omo ya warefo. Ombetumi aye. E de ahwe be ma. Atena faako. Mate. Boss nyame nhyira. Na de make kire wahwefo ne watiefo nyina ne se program ye kama pa. This is Sompa 93.1 ensam wom. Pressure. Say me wo ma enkwama ho be ma na ya na mesu ye say ma ho be ma. Okay. Na I be just me avoka sesia say unya wo be ma de no wonyini kwatwe mpana edi na ye wo credit kra wo ma me no won tobi ma ama ha no me bo ato me yam tres ama me bo ato me yam eti ye tie no na ye fam so abaka me tia ma warefo nyina anumre na mesre nyankopon ho odin se emra yeso na osro abotre no ye nsantimi enkabi na ye ntimi nkoyenim aware de ede papa aware we say efe to nchen aware de papa na ebeye da ma wo a na wanya wo dofo papa bi a wote wase na wone no bobra na da bia ya na meka se emekwa aware bi ase wo Kenya ase abrim side wo na aware na efe yi de we ba ne be mom se de ring iso mo nsase adwuna me medwune wo mitiri mu no bra bi nso wo meti wo no so adwune bi woni me medwune wo mitiri bra ne se wei acha ya busumi mienu ko hento go bi on be ko de sa na musumi ka o mitiri e de ntina wo se ebasa ye man mfum so anasa ye me man no but me on wade ba ku bi a matrasi a me hu say oba bia fa hye wotiri mu say aware na akwa ware na be man no onye wunua be ma oye onua be ma kra bibi etimi si wo de wo ahwe se wa bra mu ma me wo mu nyina anuafo no so hu wo wo mu no a mu nyini ba ne ntokwa ni mu ntam na moko manyenyini kra ma ware obi ati ne be ne still toda kra mu bi hia moko enti adentina de ono free ne baby ba na wonso free baby ba de muntimi enkoma enyeyi yes ebetimi yesi wo kwa aware mu amenu aba fa hye wotire mu se package ne kakraka bibia bi ewom load ne so na sa load no enye be ma ne so no eye wo ba no yes enti na marriage certificate no ye fa hye be ma nsam no ye de mam wo ba bible no so ye de hye wo ba no wo nsam ye load ayesa ma waka so just say yeah you want there no the worry no load be man ye tam bibijanism bibia ya dia na ye abesha wo ba nisem eti hu say load no nyina wo na ye de ye den ma ade so an wo na ebe so awo eti ayempai bonko a ena be man no wo hu wo no na wo hu ofe mpokua ni ginigina so eno no aba betena awo ba akọ akra ya nom no fo no eno fo no entimi nkwa ye se de first no na eti ne da eno no ana edi nti akosia sa na nyankopon ye no wo se ema no efie bia mu so wo refie bi matum sa asa mere wafo no kra no fusisi so wo ye lak na kopie sa efie ni bi mu dia ene ye won so na eye abusuya no obu wo kra so a wo wu ye o eso no fu ni nyina gu fom e wo family nim sa na chi eti mini aba wo ye na kra no nom no fo no eno fo no sama ba fom kakra eno nkire se kope bra emu peche Samu. Yes. Ti e ma ware fo kwan obetimi afa so achi ukunu na wo gire. Ya na wonim ya dwe ba akoni se be ma no ware mawie nti asa. Eti wa wo ye no a ne nufu mu esane call fom no wagyan no fo ne saa. Brise bia mu ha bia no de abona no fo ne sense fom ho. Eti first pa na be ma ne hu de wi na wo so watade a onufu no package ni kama ne say asane gu fom. Nese egu ho wasane ama na gu fam a obefra bonte kura be bare na obi kura mo no wote fie no kura no bia ho we dan chen kesira ye hu what you say o ma be man appetite eko de kan pe wo se hwe no ye hye no so ya ho siesie ho na me de wo be ya ho siesie kwan ye betimi address na
ye krumu free abonten ba ebe sha o mani munyama ma o mani akaye yes okay obo se wajeja no sa na no fo no akofom no nesensen we bia akra ne nkra bi so be ma na ba ne be ma nanim ho a se be ma nte ho bia bo so yi no fo no ba akon sha akra num no o ya de we o ya ma na yetan wow ade na eye ne fe no wo jeja ade na ma aye tantantan package ni ye fa akra ne to so na yi wo no fo no kakra bi fa ase ma no no wonom wow na ya kama adenti ne yenya ne sa ne fe ne hu se me no fo no emu asane emu aye mre no e wo se menya bride bia emu odi am di so mo a mi pia ebe peja no akosro mo mata adi se mu kra no aye kama okay e pa cha wati ase we akucha me tia so me kai pa me nana menim nana tena kakra okay na me nana ka se me ko fa ne body se mre no a me de body se ne bre na wo so asa ko fa ade bi na wo de ato abro ma me pani no no bro wa no me come tell se oba be fra ne ntoma on age se osi ase ansana osi ase o ansana we fra ntoma na guso ti wo so na mo no wa peja kama but ye maba wa ya ye be ye se wiase akona ni ma e wiase abia ma ye ni ate no ye ne ma na ye ne turuka ye ho sesiem okay o se o fi atade bia no wa hye oba bi etimi da ne ho na wasesa ne nan egu akonyem mu da ko hwe ne nam tun na wo kunu firi kromu ba wo kunu firi adwuma e ba na ni bosso a sister appetite be na wo de ma no yes adano kra no nya de say obo ko ne nti so sa ye din na ye na mu nyina ye tum kusia and someone cause won krofo fie we e man ya ne pam me man free ye hu ozana omono ka light asem last week am say ye kan light na ye dum ne de me makosia metie me kwa de me pesa anti me dum light so be ma kunta pa say what do light me mana so yes me mana so wow because and toma mo fancha yen egu wasene mu agosia toma kra de okanye ye dum kane na be de na be ma na hunu entimi kra de shiny I want any so I was say so light ne da so buze and toma different kinds ne dam bebre na et shiny toma na bi so wa light to so I reflect na camera I reflect yeah oba won so no ba bi so asem wo gu wasene mu toma me baba be wie am bi aka tem senti wa de titi TV so ke ayi no wan han hwe and Tomano, I did but mammy Tramadi. Yes, Yan Totoma one way. So your Oba water for when you walk out on the same color. No, you bear for the same color. The same color. Madam, you wake a cry. Okay. You wake a cry. The more will for when I will for when a color a dawson, not a bright. To the go as remark a beer couldn't dear, and so Casey. I Tomano, I will be bisrum. Ayimu ana only my appetizer me kan say appetizer what you say omo no transe ne bedru so ade ni sa akwanya utibu ko akwanya omo no tibu ko adai omo no ko akwanya na wo se tab no kure ko yeah na wo dey toman different kinds colors na wo dey gugu anem kama e mani nwa afe na say de bia dey gugu no na gugu ho dey e wo ma change no wow e wo ma change ni mani nya fe wow what you say and have your baby ho no a when him say oh pie akwa abonten kwa na wo say what dey show say roll on no say perfume e begu no e me ni aba wo koda mpamu a ma ho nyanwam sa yes sa wo koda mpamu a ma ho nyanwam hwe wo mpa so kura no sa wo ta the perfume what this splash go hu na wo da tembia wo bed so hwe obi era wo da ma wo ni ho kura no a wo say agiso yes ti wo kunu ba no ra bedroom a tembia no na wo hu say me yiri die me yiri die so what you say but ye nya ware wi a ye twempna ye o but ye ware wi a ne ye jai oba bi wo kura ne nails ne more omubu oba ware for me come kire omubu odware obo cross on pa oba ya die sa no na mfie wa wonware no na mo na fifire ti no ne hu tutu ne hu anumra ne wo fo madware ba ko no akoda oba me come kire ware for me come kire oba ware for akoda na duku timiti so aboduku ase wo koda ti wo moduku sem ne bi so na ye wo ayi net bebre aba wow net bebre yeah fa she uti so kama yes duku no obo na no po na no de na mfie ya ade no sa duku no obo no ama na de kwada yes sent kura bam me come kiro I want you back wow ebeye de na wo kunu wa ye attract o baby wa bonti o wo baby wa bonti hwe
me come to more than 4 baby wo okay no ne papa bi tonight okay when in first papa ne call ne dem no papa ne say wow obani we oba wo run bedroom ne washroom wow when him to the extent say papa ne catch me say lady ne WC no o tena so kra na ono papa no ofere ai o se ofere oko wiamu no ai oko WC ne ofere baby a wosi aye ho de ayi asha no o sa again ne die me ne yira nka me wa no but still madwen wo no so hwe oba de wo be ye wo ho no be ma ne kwa bonti kra ko wiem dia obesan ya ba because onim se me yire de me yire de fine ma be wiem adibide meba but uyo ho basa okwa bonti afi ne ni akoka ba bia ye no wo mabiem ana afi de to so mienu ye mu ye kunu mu ma war yes respect ye mu ye kunu no oba bi wo ho no mu a be ma ne ni dawia o feel say me hu soro no wo fom nyina ti wo kra wo ye hwan okasa be ma ne ho a onto ne boase okasa ni kunu ho a tan say eye ni pem say enye ni pem okasa anyhow okasa bum bum o tuchiki ma tuchiki ba no tutu no dia ma be ma no mama yesu ye kwan ye be fa so a ye bebu ye kunu emfa ho se be ma na etwempra wa abonten okay se be ma na etwempra mpo wa abonten na adwe be ba so eye wow respect how the be ma yes wo de ma obi me kan to se be hese wo kunu ne oba na gina wo so yo matime hu mo dada fantastic kachire no me hu mo dada aso e bi kra na wo hu wo mo wo se me hu mo dada mani pa ne nko wo kunu ba me ha wo hu se me kobusa no na wo so no oba we enye bi da be ma etwempra wo wachi na wo na bu e kata wani na bu wasumu ya wo so no akro be fia na no ye na basa na no na adwen sa wo be wo hu ana wo hu ne wo hu ana se wo hu ne emusa no enkofa ne fon ko hwehwa so ndu be so o tese wo yo ba warefo a enhye da nye wadwen se o pese o ko fifi o ko fifi o ko pedien o ko pedien e wo ho se ni kunu o ko pe o kunu fon wo dia course na eba no wonim hwan Sompa wuti no mo frɛ wonim hwan se o pese o ho kire wa oba ho be kire wo e wa wade o pese wa ware egu a ebegu ko fani kunu fon no ko WhatsApp message no hwehwe so no tietie voices ani ade ku ana ebi no madane abayifu be ma na da boss minimum baby a o wodi pa na me monidi okay die gu na ware wo kurum ha ai be sin na wantimi ware biem ne sai okoni kunu empna adwumem what you na danfo na bebo na mane se wo kunu mpna ne asomesi ne nipa no so botire wa gidi wo kurum ha okay wo tuka ba no ko ho ne no entokwase ya nipa so kusop ho bo muti ku be ma na ni mu ase ku be ma okoya na lady ne fa afono so yira ba ho I recorded in the BC nyina no dey Sunday be ba wonim be ma ni frɛ adwuma mu no tu ka ko fi no ko yi ne ntaade wow no free fi wasa be sin de na ware ndugu ye wanware oba ni bi wow eso sanka wonya abotra yes ka wotena wade ehudin simple na woto wo ye wadi so be hwe ni ma wo bebre ba ya wo wodie ye ya wo de wa fa mu die wo sa wo ya e wo sa wo kura ni je wo hono ye okay be man kwa abonte no opopem so kra wonya ba no ohu wa bo so wasa ya attracted to no wo say ba wo ho ti phone de nti sa coffee ko fa phone aye den phone no nya wo dia so pese obo ni kunu ho ban wo ko bo kunu bompa ye man say rade me so ba bia me kunu kwai wadawro ma papa mde ne hye wonsa fa ne bre masomdwe mu abro ha obia wo de no na phone wo dia phone number be na wo so a wonim no me I don't know but we cry ho na pick calls no wo pick ya ye den wo ko pick ya ye den wo wa fam de sisi ohu ye wo fie wo tirinwi wo change wo tirinwi wo ba wo wo shima ye ma ye tirinwi 3 months 2 months na mu bom nya namro mu nyina ye fin o baby betimi apake ne mesi wo sa onsine ne mani so wonim lady bi eka na baby na meti baby na lady bi betwem na menim sa lady no anklet dane nan ni kunu obi a pe life pa pesa ne mantin be ma na to no de arenian wonim o be fa baby e woni begina obe ya de okoya ga bi to se ho we kraman ne ma I want am ka chense me se hebi yes because me ba akwa yes sana be kraman ne ma because sister you work we wa ware sa ni kunu empe ade na dane nan no a koma no koma nei okay
for all you know grabia ni ku ampa so chira mtise ni ku na toma no okay ni ku na toma ne so mfa de ne de ento ne na eno na be ma ne pe wo hu eti me nua ma no me so ade ana wo ya e ma be ma ne do wo be ware ko so ane ye na afei ye dware enu na yensra hwe tofi ananaju so akoda se be santemu anaju ne ma okala ye sa me nua mo kumewa wo a wonsra enu mre bi asa oba yes enu mra wo ko dane ma okala ye fe sra wo de ye sa de we to aso be na awotwe na hwe sere o video mbesi aye kama benya natural color wow fe na wo de sure ni wade atwitwitwo siesie fie ho ye bedroom ohihya ho kama yes oho siesie ho kitchen ho ma ho nye neat be mebu ora kitchen ni nso bi tata ho ni fie bo se aduane kra nya na kono obekwa akodidi wa abonten siesie ho kitchen ho no mo kama na fe bibia be koso ye nyafo na ye hweso no tofe ye nyafo hot pant ye wo fie a ye hihye bi sa hot pant no hot pant nkitwa no as wo hye no ahye wo top wa so obi mu ye ne ya fe wa hye hot pant wo to asi nyina because wo sra ma to asi nyina ye fe sa wo so to asi guo kakra wo hye wo top bi sisu kakra I don't know hot are you know at saying I to say ni kan ketuwe bi okay ebi cry ya jeans okay ebi ya material two pages woni na wo hye na ayi wo 2 years wo kuru ade amount na fe wa pe wo top be fine okay yeah say wo bra wo fie na wo mu ya wo ya wo betimi a short vest bi na wo so no fie gum kakra yes ne so ti fie ntija no fo ne sa okay what is na de nanam fie so kunu ti wona sa wo koto fa ade na to asi so Chisa ya niema be ma onwo ya kono dia ma wuku Sompa 93.1 na uti fie no no afa gon na shawo ne suro be sini fom nyina kata no ode kwa no ode ba onte se fire service for say yenya atare tenten sha wa bresh ya wo kitchen eno kura timi e ko so fire ejatimi ude koja ho abon se ja kotum she niema nketwa what you say akosi ya na akosi ba ama bibia aye kama tofi ya bro yabre we watch o mini aba akosia no oye nsentro ni kese pa oto no This is Sompa 93.1 FM. I was here for I want you back here. Ho I want you back. I don't know what's the time no. Okay, mommy can we want some infantry. Be pacho ye juma ni bi pedan. We are Benjuma Kama. Oh, I want you back. Who near some? But also open war. Anomanye new swami. Mpatasie. Takwa macro. Or sanso peno akoko space. And a tafun shia so. Friend was 0247 932 324 0247 932 324. Agria. Sisi hona meba aprativo bomodina pebi eye twaketua bi eye helps na efri Italy abonten so na aba adwuma eye say ebe na ne srade a ewo untrinum no ama moja no atimi afam na de efe ni stroke one no atonkwanta pai pebi na emwa 0246 270 221 na woni en emo enkomo kama 0246270221 0246270221 meba beka mizo ho asem e de akireo agua gagai papa asujafo mai mo wo ho menim sa ba bia mo no manje so say ye wo ho ye wo ha bo am send messages no boy be ma mo famfa me na yi ne ehwe ade edie na unuanom ma wo bitinya yetime keep wo guys yo papa meda wasene akwanya bio asujafo mai mechia mu nyina mo fama so mfa me bio die di kan e woni nyina mu e respect na nam say IBJ ne sister ko say di kan aka no me nche wo ho bebiri ne nso aya ne hininti asujafo ma yemu be ma wate e mema no say ni o ma e ma wonom doye pa
die di kan respect ebuo so bu guy a won nti be ma wo bre wo ho ase ama no o ka asem kire wo a wutie wo bre wo ho ase hye na se enye wei bre wo ho ase wo tene kasa ubu no enu nti sanyo respect anas wo buo yi ema no edo na ni je wo ho ti me mpese papa mesha da akohu bi o ma di kan aka de to so mienu eye good food. Aduane pa yesi a way to a man's heart is through his stomach. Wow. Enti se wo ma be ma aduane papa dia. Ebre bia ne yembe bo ne kuru bia na ho aduane bantim. Enti wo ba eduru me bia fa usika ye aduane. Na friend kwaku kwadwo brafie bedidi. O yesu jani no. Yes. Oma usika o. Emane do ene se mema no ye di wo musika enti duru me bi na wo soso do sika sponsor ne kakra nya hwe. Emano ye dem abema nani jew. Aku ama wo sen agu me. Papa. Ama wo sen agu me. Hey! Papa no kwasem na me ka. Eto da nu aduane. Frɛ no wo se me do fu brafie bedidi. Hwe ne nkwaide. Kai. Odidi wi a wasesa ne nan agu na so. Atiti ne nema krokro no. Atiti ne nam. Yes, ni nyina ka odo ne ho abua mo odo ne ye de. Ti aduane papa de. Wo de ma be ma no anani gye wo ho. Otumi frefre ne nan fofo mo onsa no ode ntu onsa no bonti. Otumi invite ne nan fofo mo mie nkɔhwe me ga na ne nsa no bo. O showcase u keke. Na oma be want you back. This is Sompa 93.1 FM. Ti aduane papa. Eje be ma boso. Yes. Dia to so mienu ye good sex. I be je waka but mame enka biom. Good sex. Oba enanu hu hia last week me kan. Tofiakwa. Enanu hu hia emema no eboye ho ka. Enti eya amome emfa enanu enka wo mo free. Mo fan tata. Oyare afama no. Onyare afama no. Nani ji afama no. Ne reho afama no. Chese onkan yakura na wo de ama no. Styles no minister kan no to sua ni yie e wo se wo sua mpema gudie yie na wo de ma no ebre ne brebia every say wo musa ne sika kura na wo de ama o tele bi kura be ma no hwe wani mo tumu se wo hia sika bibi hia wo ti yema enane nso so o mo hwe yanimu a ana se ye hwe o manimu o mo feel se ade abaya yi peso o de ma no so wo ye sujani ba o hwe de sua styles no wo kunturu ho dia wo gina ho dia wo tena so mpanifo manimu a mesra mo anim kasa o so anya dai so nganye mpanifo asem no ya mi na mi se o abi wa kan wi na asem mpanifo manimu e kan why kan abi am ya go ni so atiase enti no yensuasua empamu agudie no yi eye mema na duane nti yemfa ma wo mo keep omo abonte no de obekọ but obeye the number 1 queen na wo na dwun ba bi onam bia wo na oye ne hema eno de yenye wasem so obekọ so onko ho nye wase wo de ye wase de fampamu agudie no etata sana mekam de to so miensa eye let him be in control e ma moma yenyan mema no ma wo ye ma wo ye sujani ba enti bro ho asehye be ma nase eduru me bia ase mema no mo akakra bia ya ye de me ma wo mu nti no ase pese ye ji wo mu mema no debi o ye oba enu nti no ye be ma let him be omo do ye ni nti eduru me bia ase o mago mo ho kakra enye se sebi wago ne ho wagimi debi odo a wodo nti na ogo ne ho eno nkire se je ne be ma no efri ni nsem nti papa yen say na metumi I will dey amamo hey gosh what your program no I na Menim but segment we your friend I want you back a true Thursdays are ye dido ye itimi for bia na nesa wa out if you want me I want you back. Me sure so we adwuma ade kora wo ton no obi bisa no bo o yere fi bo rakobo bo foforo kora because ye dido ma me na me ho kakra na memra na me ba abusiafo buvalo Menim say o ma me kwan dia aha so de yenko de mu onim ka eduru Thursday say dia ha odode
This is Sompa 93.1 We also upon him. Hey, Mama. Yajo. Case in a case. I made a case. I made a case. I made a case. No, Magazao. I can't say Mukasa Macananti on Befeni. Oh, be a joke. Oh, be a say, just on when I'm okay. I'll be a near a toffee or John Beppe to now Bebe. Oh, yeah, I know, but yeah, can you will obey any son of mine. Obia or Pest when you're Niger, or monomechanical crutchero. Yeah, if we are see a TCC. So when you're yet, no, wow, who's uncle heaven? Now, I need you know, and your Basabasa, I need you some near Kamika or Dassem. If we are see a deep being will be to Mamu when you are G, I see or dog. A kind of crutcher. And he or Tofiakwa, Tofiakwa. Bama, Tofi, we are Bama. Then I'll be to me a ye kipu yere. I'm one who say, ah, Bama, a dear penna, honey, my baby. I'm about to be to me keep me. Tofiakwa. So on the one, so bad. Sompa. We are Bema. We can only member a dinkomo. Ni obey ya we yere. Ebe come. Obey me a door. Send me me kunini. Mamintio. Ayade. I chair for near before. Okay. Mamin chair Cynthia. Okay. Cynthia or USA. Okay. Oni ni mi afrema. Menim se ni show no. Yeah. I'm funny agro. What's it? But I'm crack say my number bi aye ko. My number. O de oni problem. Oh, my number. Me to me and disappointed with that. So me dey that. Na me kasa nyina kasa no mo kasa nyamanfo. Me dofo pa ya chete wa. Okay.
a friend say Swami ya Tonsu. Me do for Janet. Okay. Ono so wo asafo. Bra no. Listen, I want to akoro. Me church o mu nyina na mu tie. Eno anso hia. Ewiase wo ke ade bia be bold. Be bold. Me to wase e bema. Uni bold akokoda. Eno ano no. Uni akokodura. Jai. Kasa ade a wontimi nso ano. Eko ha ho. Eno ano no. Me no. Me nua akasa. Yeah. Na ye wo no ma bebre ho a. Wo ye bema. Esese sebe o ma we yere eduru ba bi o bolding. Yes. Ni din nso edin pa. Eno ni asem no. Tofi me on de bia me kasa asem mo se. Yes. Ye ho nkyerɛkyerɛ. Odo ho nkyerɛkyerɛ. Na anu ya na ye hu. Yes. Ye nim na anu ya na ye hu sa no ma we. Eno kura we kura ye ka kura no. Obi kura te ba bi kura di atem se mo nkrofo de da mo nim dwumadi. No. Okofie so okosu. Kobobna. Hwe ade a ema wo yere. Medika kasanse mu yi. Na no anasa enam ho aye. Ba bia ne nam no. Abesim. O se de dika me ba me ka se ma ho akono amanfo hwe ne yin. Yes. De to so tu me se wo ba. Eni kwan sesebo ne wo kunu da ye dum light. Dabi. O se no ho na atwitwa beto ene. Yes. Ene ne ye se die na wo beye ama wo yere sebe wo bo wa cross kwaku na wo se say. Yes. Ebo a. Anu ano no. Bra. Hwe be ma ho susumu ano nye ya. Be ma na no ya. Be ma bia no ya. Sabi wo ye kurase ni odi di atem. Be ma bia no ya. Obia ni wati sika wa ne tamfo da. Dabi. Ba ye musa se Ghana. Edi na be ma ko ware wo ba. Otimi tu susua se na me pese me ware wo ba na eye fe. Ba ware ni wi a na ntokwasi. Aware ni mu no ma no. Ye ware wi ni ekoda mu a yenim di aka. Me ma no. Na se oba bi betima yade bi a kire be ma. Be ma no ni nte ya wonim di oba ne pa kire. Oh, wonim di oba ne pa kire. Me say me ma me ka sem to Tofi. Se me yire ana wo ba so yesu gani so ye warafo 93.1 so we wadwen se obesisi o pint mako ata. Se di anti I want Dabi o se o si a Tofi. Dabi o se o sha kabom ne shoki sha na land na person kala bubom me hu na me yawu. Omo no you back. Oba boa ni panties na no. Na make catch oba bi o kwadwaye sebe pedwasa. Na ho na wasi ni pant ba. Sompa 93.1 FM. Boano pam bema. Boano na kala ni wugom person so emfa person bai one way kala na bubom. Ba so we news this week news. Pato mu twa hama me breaking news. Bra no tough bra wo some school man ye nya na ebeko so school no fato min kobi tough min kobi un kwa na abekira de dia ewo wa wade mu no sakasa we awale nti enye bibia na yesu ntima no awale nti sika nti wana ka kira wo nye bibia na yesu ntima no. Okay. The word aware. Yes. And now dodi. Yes. Ye ka ye ntimi nyi mprantwe mfiri me me ye nya atwom. Because mprantwe nam de ba ni mabetwam. Dabi. Koso. Yes. Na emom no ade mprantwe ba na odo ba no. Estatifri baabi. Okay. Na wo ye nipa na se wo mmema oba ne ba ma muhia na ba ko nim so a. Etimi pamo. Obe ya nipa no we. Ti wo ye bema susuma wa no nya ya. Bema sorry the way you be sia ko ba na maame ho asem ne ye 1 oba ko kan 5 okay en kan sem to oba so de waka no ene na ese okoka ene susuzu ko bo charge we bema susu bo charge ade betima kipo yere me na make aso ubie ya na won se no nkonta ha ora na eba no o fa no I want you back ora na eba we pia o fa no o charge ambanso charge na o de ba ejo hona so beje ofel so yes but wo kwa ni asese wa hwe ye twabo nko kan se o shoot asa achia ana obet ho apopo eni obajibi ana o shirt so kra ehu shirt o te bas moto so na ehu from ehu tu pie ye so no kwa na eba na hwe me sre edu mre bia
yɛma yɛawadeɛ no awadeɛ ne wɔ ne grade yɛwɔ bi wɔ hɔ a sɛ bɛsika wɔ mu yes ebi nso wɔ hɔ no hɔ obi nso wɔ nso a sɛ bɛmpɛ aduasa ɛnoɔma nkɔ yie okay so te aseɛ but ma menka sɛ mehwɛ adeɛ bi na nsa bi ba social media me TikTok mo hwɛ ya sɔfo bi ne ne yere yɛse sɛ excuse me so mabɔda ma sɛ bibi sa hwɛ Lupita sɛ ho akwan sɛ me ɔmo ɛdɔ deɛ ne ɛme fɛ kɛkɛ me na meka kyerɛ wo yes baa na nipa bi nim sɛ ɔma bɔdam hwɛ wana ka kyerɛ wo mehwɛ saa show no ho mehwɛ ɔma yi na ɔbaa ne sɛ me aduane bi ɔbɛyɛ bia so no ato ne din mede kɔma papa no waka hwɛ God papa no waka hwɛ ɔmo dɔ fɛ sɛ obi hwɛ saa de no onim saa de no yɛ ɛnam sɛ nipa bɛbɛ TikTok obi wa ɔmo sua obi wa no de ayɛ sɛ wɔyɛ aduane no ɛdin na ɔno de ato so I want you back ɔmo dɔ fɛ ba yɛ nom na yɛ se yɛ de mɛma no yɛakɔ sukuu yɛ yɛ ni ate na yɛ se yɛ adwen yɛ no saa ɔdɔ no ɔmo di ne anim di na ti sɛ woyɛ bɛrima na pɛ sɛ wokipu yera I want you back hwɛ woni ni ma menka asɛm bi ɔbaa adeɛ bɛrima aka ho paa yɛ wobɛyɛ sɛbe bɛrima no apɛdeɛ ama no apɛdeɛ no nyɛ aduane nko yes ɛnyɛ ntalehyɛ nko dabi yɛwɔ ɔbaa bi wɔ hɔ no mu a sɛbe mpɛ aduasa wɔnim ade ne paa sɛ sɛ wɔnim ne kunu deɛ ne kunu pɛ ɛnso ɛduru hɔ a ɛna ɛyɛ dɛn ɔpretende sɛ wɔnim yɛ hwɛ adeɛ baako ɛmpa so styles bɛrima request adeɛ bi a wɔhyɛ style bi a woyɛ ɔbaa yɛma no masa na wobɛpira wa ɛdeɛ bɛpira ne wɔ mu sex pira bɛ ne wɔ mu pra bɛ ne wɔ ebi ɛna meka sɛ ɛna ma yɛka yi bɛrima bi wɔ so kiss nkura wɔnim yɛ tio ɔsɔ ɔbaa nan so wɔ kiss yɛ wɔtu na no ato fam wɔsɔ no foɔ yɛ wɔ buma ne sɛ bibi wɔ ku no yɛwɔ nɔɔma bi yɛwɔ nakwan wɔ eti ne sɛ ɔmo no pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ woyɛ bɛrima wopɛ sɛ ɔyere ɛka wo ho a suakwan yɛfa so handle ne ɛso ɔbaa mu suakwan yɛfa so kisi no hwɛ ma menka asɛm kyerɛ ɔtɔfe yɛwɔ ɔbaa bi wɔ a ne feelings ɛhyɛ ne nofo but woahu de wo a ɔsi so ma ɔnta atenka da saa me na meka kyerɛ deɛ no saa no wobɛsɛ wom sɛi ɛno no ɔhu sɛ ano no ano no wo bisi ne sɛ ya na no o bisi ne sɛ oyɛ den mia ɔmo no ebi nsɛm wɔ den wo bu asɛb ne sɛ kyɛkyɛ wo ku ɔmo no tie ɔmo no nti wo bisi ne kakra nti na sɛ wo bisi ne no na wo check no the temperature no wo bod mu sɛ no sɛ ɛna hɔ yɛ na sɛ car no bɛ spark no car no bɛ spark no ɔmo no yɛnya ne ani so obi wa sa no man woni the word kisses to your bema sua obi wa wokoda wadidi onim the way si pasty we bema wokoda na dwo pasty we oba I want you back sa de we yanka ma ba akofo o hwe me ma me hwa de bi hwe me oba me o ho scent a chime cash one o casual dressing ekume yes nye oba bi wo afi ne yekọ ba bi afi ne wokoto to ntare wo de kumi ne se wo ba wo fie so wontale hyem efe especially wo sa hye flower ntale bi a awurade na me yawu kai na ne se se bo akeka won sa so kai so ne wabubu su kakra so hu na nya tintin bi na me nwa ka asem bi na no asma me ka na da no me se wo ba bebi wakono wo no a hu se bema yeti ne se kata hu se ne nya ba bia ne se se obi hu yes ye se bema ne hu no wo ne wo da ma se se wo na wi pie eno ano no oba se be preduasa wo be hwe nika na wo be hwe no e se hu se ya na ya no ye problem ne se ye fiefie mu no ebi wa compound house yes so ti ase nika bu a won timi hye but wo bedroom de mesrɛ wo ɛna da na meka no hwetietia sɛ wo kunu kɔ adwuma no wɔ maaya try sɛ adeɛ bi a wobɛyɛ ama no yɛ attract ne sɛ me kunu adeɛ wei na me kunu wɔpɛ o yes enti ɛsɛ sɛ meyɛ de twɛn no saa sɛ mɔ menya aka da na me nwa bɛyɛ yi ka ɔnto sɛ ne ade mɛma hu ani ɛyɛ awu saa ei ɛmɛma me se ɛnoɔma a wɔyɛ ho no me se bɛma bi madamfo bi wɔn de wahyɛ asɛ minum wɔsi kwaku na de dwa na sɛ yi o nam sɛ adɛn ɔsɛ anda wɔ na bɛsɛ dwa no adentia wɔsoso hu sɛ ɔba ho bu otimi twam bɛɛ 50 na ɔkɔba akɔbɔdam akɔnɔ deɛ na hyɛ yɛ so ama to the extent sɛ woyɛ ɔbaa na woanya wo deɛ a na yɛ waa o
Mama ka sem chow. Enoma kitinkiti bu ene agu obi awade. Enoma kitinkiti bu apam ba ma bi. Enoma kitinkiti bu apam oba bi. But yenim. One. Mama ka sem chow. Na me ka no ya. Oba bi ba ma bia no ya. Oba bia no ya. Yes. Sa oba no ana ba ma no do se de. Na we should word. Ba ku bi mana. Etime tinani so. Etime dwokora. Odo e develop e san etime da adwo. E wo kwa bisu kasa ba ko pe etimma odo esai. Okay. Because one, o catch oba say ohun ani wo. Sa kasa ya na efisi emu a. Emu du papa. Catch oba. Oba. Yes, we be ma warefo a. Yeah. Kasa asam na kira wo ya. Be ma susu kasa. De toso e yo be ma o dressing. Hey, kai. Bema, ma obi o yire no hu se me kunu mo dress ya make me pacho nya de wa utiem se me se koto tie o any coat awia kwa no abotai me sra hu ebre bia na o dress na o be dress. Yes, because na ma na aba no ade a wo pan se asansa fa ade a o de kire ti obi enti wo ye be ma kwa na se ma o mu bom be 5 na o mu ko na hu wo yire se wa dress kama na se ye busa se na e ma o mu ko wo de won send the point se me na di fifi no because the dress you okay na nkwa ya utini se ya o mu na e ko sa o yire dress na nkwa ya se bia wadi kan o ba bi na wo yire dress na o ba na nkwa ya u bo se ne pem ye bia pepia fa ho ni trinwi ade me tan se o ba wa sha regi na wo natural head ni bia pia fa mi hu awe a me kwa koto mampoku mu kro Sompa 93.1 FM. Obu no kumi o ye me kwa koto mampoku mu na wa sha yi na obi ahun se wa sha regi na wo trinwi ye bia pia fa ho da na o tete no be man so a shirt bi na shirt ni neck ya tete na sabe ushu etu achiachia na watali light da ni mu na sabe just we do ye bibia ye ade ba sansem kura ni kubo se emma wo yire no ade na o wase na party asaso ye na mo wase no emma edan nanum to obamu na sa eme ya bere na so tough enti de pese ya kan nyane se I want we you your ba we bema ade a wo pese we yire ana ukunu etena fie hwe obema bi wo bekọ ba obeba yes tina da na make se ma ukunu enya ade bi wo ho efa nhye ni mu ya akono he bema bi wo ha ne yire one neti onim bibia ni we na akono onim eman ho ye dabi oba hu ba bi a di nkomo kire ukunu yes akwasi ade we na wo ya manage oba bi pe dressing but the way dressing na sheni mu ontimi nka nche ne kunu dabi etini kunu so kwa ade ope na okoto aka cha me pekakinika yes and slippers and Lacoste designer we polo polo we ope kra no wa kire sawa kire no bi am pe polo me pe rocker we me pe silly sitar sano man ha me bra ni pie so me bra ni pie so kire no one man perfume papa bi so just here de bia no seven predrasa ohunam no we smell good aye bra me fancy wa next week ni atwa me dash bra de wa batu no mi sro be 2 minutes bi na also ya ba ma hware ni no ta na be me 10 minutes mi mie course no na enti amanfo ma de me da se minia de wa kan de me fo no so ba anza na me kasa no me yere amase wa metene so anu masori fantastic monze de bia me kasa me de me lucky yes oba me ko chia no nka me de nka odi kan nka ma yakwasi ampani yes oba me chia no a ma ware no a mempa bo na This is Sompa 93.1 FM. Me ko kuruma mi hu atare ameto wow inti me atare e se mo neto e me slippers a wo me bag musia me tu kwan na me on neto e me trousers a me she we kura on neto e me bibia me yire na I want you back. mama na e me manager prekope fantastic me bibia on na e ena me yire so ifie dressing sa ni kan keto ya mo she me nya pie ebu okra me nya fura adwuma ewura edem ma me so she ni kan me se me yanko dem bra kai This nessa is pretty one so una wo dia David pretty one so yetimi ko yewi ansa ne aba be enumere aduane sa sa de mi pie na kame acho se bibi no
Also, one man, me German, and the gram, me buy any video gram me. Sir, Debbie, you need the 10 minutes. Okay, I don't know a topic for day for from. Said the mini Canada and one and we are banner Obama Ukunu. I want you back. Ebe Kawaswa, a Yesania Manoa, a so managino. Yes, Mini Abaka say me a warrior no, a your banner warrior. Yes, Debbie. Nye bema ne ware oba ne ware nti woni bema wo ifia na dem e se wo na wo manage no ye obema bi wa ye stubborn yes o be kasa wonte yes by wo kwan e fa so ne de o ye stubborn so e kasa ah obeti obi wo ha ope anajo kasa okay obi wo ope ahomache kasa obi pe wi akasa nti nyina se wo steady bema na one ne wo se me kunu de bia I want you back yes by bia anajo ye da ho a e na me kan se maguna som ebu ahomache ye sorry no me bompa ewie penanama maka o mirror say obeti but one sua sane ma na obefize bia be ma no kra onye ana onye papa ti oba bia na say Sompa 93.1 me kofa course ah kofa course oba ma bia nso ene oba ahomache ho sex you good yes but unim me pese me catch obi ase ma gam mel ensi upeti what I die chewing gum cancer. Hey, I was here for. He said they have a school. Yeah, one day. I want you back. He said I was at school. I was at school. I want you back. I was here for miso. I who don't be no. Miss Fruit or her any bango one or her. If I try Ketios market in Adaroma, she say parties are ekoso, Yahudua ekoso, chase, need your miso no beer de bibia. We are not the 5G at their one. And one no, Ubenya Guarana, a womb, grapes fruit womb, Jensi womb, and a green tea. Nina Kabumwa. I was here for a dance. I was here for 0246 270 221 0246 270 221 menkwa homane so 0551 931 931 0548 931 931 I want you back you did do hello Master Tofiakwa what dia wo Master Baka Sujenka o enkanso what dia wo ade na de ntia I want you back no 93.1 ade na de ntia se twebe wo na ya na ntia ketwa bi obuno ka bi no ka se wo ada wo ya virgin na aso pacho nya o da bi anta fro asem se ya asem se ya tobo MC ya tobo ka dress tieni ade nyina na asa de wo ya virgin o fi different planet to na bana na me virgin kama wo ba ma wa no oh abuda mi shawo ate mama yensia de mate yiri ni kuru nyina no yensia de na mi ta so me da se ase o hello Coffee. Papa. Mom, good evening. Good evening, mommy. Mom, where are you? Go pardon. Kada masene. Mon cheche pa mo tse. Ha. Na, obo anso so a, obo try obo so so na ni so. Ah. Okay, Udim. Ya wada bi wo I want you back so na ye be kire se wo partner na se mo dina. Kwa be na obetimi afa so handle no. Ah, ne to fi obi kapa. Me da CP. Hello. 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 Okay. Hello. Hello. Asemu. Jono to. Basa de nso mabi o. Mabi enti minim the reason why. Hello. Oh, hello. You are being US or some kapa more than I'm on try na ehese betimi nyana. Hello. Hello. Hello.
Say, you saw him. Yeah, more than I am first of it. And let them be a do one more of them. When you will see or bow with this, and I was grateful this to them and a special one. You must have them that you already done with me. What counts it that he or could you ask you over the you want to walk out with the one chat? If you never if you were one of my enemy, man, is a animal life, the enemy dear, I dare say. And so who calls for them by no one from my own corner? Who got someone said that they did Mate, may that say, Mammy has said, we're meeting me and be ma. Hello. Hey, are they? Now, breach the collie. Eh, I'll breach the collie. Hello. And the M's a ban when you're muscle. Okay, hello. Hello. Good evening. Good evening, Obapa. I want to say. I do more Tofi. Okay, Mammy, Tofi, anyway, the mom more kindly. The name of guy, you know. I said, I'll go around your critic. Mammy, man. As woman is Tata, for saying, our way, and your sex near the deal. I said, the own name in your money. Maybe I'll tell me, you know. So, why would you say, home? Oh, me who say said me also on pesticides are we nana. Me see me opo and me human sana could dress my man no after no adama. And so many issues that clear now when it started. If any milk me pay them our shut up right. Opa bema wedding. Stop right. Okay. Any time on a panel or quite you man nothing or dress sana and most of my really if you were my friend on it's a master if I show my video how I my man say hey what's the actually right oba nya we say pick your number you know won't come I want you back over basso because we're serious. Okay, I was here for me to be for Kobe. Some for be I would have cost in there, but the time and ask 3 minutes. Now, show 9. I was here. So 30 seconds because I'm not young. And say our enough from and easy, but your manager, a baby. Men can say, Wukuno, Yo Basabasa, and our for bar until Wujayako. Baby, I'll come over say she problem for Obia when the problems, but manage would you know. That's now. I was here with Aswati. Gagai. Papa. Tell. Soldier form ma mummy last week. I may say kabim. Who said to be a fat tomano and pabwa bi. A toda bia lunch bi dinner bi no surprising. I want you guy. To one so. And let me person me do call lunch. Surprising the dinner you may be so I can. Nefe. Masa. What am I? Education bottom na ye o baby dia na nya bati bon koso bia dia o. Yes. Oba wo bu. I want you back. Mama. Okay. And I'm education bottom no. Ayodia. Mate. But I say, omono. O me de me kama ye nnuanu mema na e ma ye o ma de a enyo mo fe no. Okay. Be ma otiwa. Ye ka o se nnua ba bi ka se o se me ye de me pe bia. So nya ne fe. Enso nya ne fe. Me so hu ade e fe. Tofiakwa. Ade e fe. Kaka metimi de ajom. But I say am for ha na e show no AC. The fresh show no. I want you back. Minister IBJ. And a fear trimude. And me ma yo am no aka no man hu no e wa ha. Ellen. No, Rabna ena Alumbia or Madaroma any edi show you bring me Tofiakwa. Buffalo and so ena a produce show no macrao.